di sini ada ondel-ondel pakai masker nih guys. Wih keren. Tuh ondel-ondelnya nih. Nih pakai masker nih dia guys. Tetap menjalankan 3M. Oke. Nah di sini nih guys tuh. Wow, ondel-ondelnya ada yang nggak pakai rambut guys, ondel-ondelnya guys. Tuh, kita lihat wajah ondel-ondel. Ondel-ondel lagi pada kumpul nih guys.